جبرنامه نوا دم باش تماشاوانن هجا ایروجی وقت هر پرچم باوایک زندی لسر اکران مد موزیک ام مهوان مالوانه بله ایرو تماشاوانن هجا مهوان کمینی گل لک هجا کوج ولات و گرماهی ولات ایرو یه گل مبه بستران خو به برهم خو نو ایرو یه گل مبه لی دخوازم بله کودس برنامه خو بکم از دخوازم برنامه خو بقلی بکنو کامین هجار کمینی سر اکران مد موزیک بو اشینن دخوازم برنامه خو بقلی باید دلیل کنها لسر مدیا جواکی هو تماشا کری و نجار کمینی سر اکران مد موزیک تماشا بکن نها şey deliyle kliba şifa istemem bu arayı. Bırak beni bu halimden, razıyım açan gülünden. Yeter dikenin batmasın, yeter dikenin batmasın. Gece gündüz bu hizmetim, şefaatin kerametim, senin olsun oy sohbetim, yeter huzurum gitmesin. Gece gündüz bu hizmetim, şefaatin kerametim, senin olsun oy sohbetim, yeter huzurum gitmesin. Taşa değmesin ayağın, lale sümbül açsın bağın, istemem meteleyin, yeter arkamdan atmasın, yeter arkamdan atmasın. Kolay mı gerçermek, dost bağından güller dermek, orada kalsın der vermek, yeter ucuza satmasın. Kolay mı gerçermek, dost bağından güller dermek, orada kalsın der vermek, yeter ucuza satmasın. Sonu yoktur bu birdimin, derman yoktur derdimin, istemem ilaç yardımın, yeter yakamdan tutmasın, yeter yakamdan tutmasın. Nesimiyem vay başıma, kanlar karıştı yaşıma, yağım gerekmez aşıma, yeter zehirin katmasın. Nesimiyem بله تماشاوانن هجا me به هر kliba ya şey deliyle şifa istemem tamaşa kir. Bele nahad خوازم مهوان خو بدم ناس کرن جبوه و کمن سری de برنامه خو da got مهوان کمن گلک هجا کوج ولات هاتی جی پیتق تادلان جی آمده به برهم خو یا نو قلیبی و سان خو رو لگل به بله د خوازم غازی مهوان خو بکم ایرو مهوان من هجا فرقین بله فرقین. بخیر هاتی. فرمو. شارك انت بخير هاتي فرقين سپاس کنم جی چاوای؟ سرکتنج ساقیه و دپاسم قالك سباس كم قلت وجي بوي مهواني برنامج نوا خوش امش قالك كيف خوشن تشبي تختان دلات تجي كردستان بقرمه هي خوش هاتيرو رف شاولات چاوي برای تشتیم سلاو رزو و پیشکشی همی تماشاوانن مد موزیکت کن جوان را وش همی گلی کردستان را سرکتنی دخوازن براستیش گرم اولاد وقت گود روزه داجی ته خویا کرن ته دیتن وسه یعنی تده نکتشتنه کو حتی گرمایک چنه بب سرکتنه کی پک نه له هدیه از بارم گله کرجی بر بازادیه که بعد مشو اب سرکبایم يبيا مجي او گرمایک براستيجي سنبش برهم تسر خيري بإيرو برهم خينو الجرمي از خوازم شانه بكم برهم انو ياكو فرقين بناوي ديري جبو كتما شوان الما نيز ناس بكن باوردك من ولات في اوروبا جي هاتي yani چاپ کردن ناوی برهم دیریش خوازن ناوی دستی بکم وقتا منری ناوی ستانه که من ندیت ناوی دیری لی ناوی آلبوم از باوردکم دیری یا براستیجی دناو هبون د سره ما د وخت مدرس به خبات کرا بنزی سالونی وکه او مکاره کی سری مشانده دما مدرس بکره یا دری آنجی پر یعنی هر دوجی جی کو ملت د سر دا درباست بین بنده درباست بین بله جبو پیشروژن آزاد جبو پیشروژن سرکبتی ما پیکانی دریجی تیوی معنی کو هر دریش خورا دری کی بد که هر دری کی بد که
هند بیشتر نف دریجی جبو گل کرد دری سرکرتنه دری آزادیه به یعنی بو وسیله فکر گرک باشه به راستیجی جاری که دیسر خیلی به از خوازم جد هم سرانه که جد بر هم اتینیم گذار بکن دارم بردوام بکن سرنا آمد آمن سترانه یکمین یا آمد آمن امی دوره سر باخم کرم همجوری که اسلامی خوش آمد درمش امشی آمده خوش پای تخته لیرو گل سر تخته آمده خوش پای تخته لیرو گل سر تخته آمد شخص رنگینم دیرو کافا زنگینم گم نار دل برینم شبو کردان بینم خودی تا جا زیرینم خوش آمد آمن خودی تا جا زیرینم خوش آمد آمن آمد مدیمن زهرا گلیمن آمد مدیمن زهرا گلیمن آمد مدیمن زهرا گلیمن آمد مدیمن زهرا گلیمن درست تازه روز دوم دیگه آقا پیروز درست تازه روز دوم دیگه آقا پیروز درس مرفع شلامت قامش لوبط من حولت مرحبا سيني ساكس ونور مية كركب قرس ليدنا واندا تقز وشام دامن ليدنا واندا تقز وشام دامن آمد مديمن زبرا قليمن آمد مديمن زبرا قليمن آمد مديمن زبرا قليمن آمد مديمن زبرا قليمن مسكني ما كردان قوا والشيخ سعيدان جو مسكني ما كردان قوا والشيخ سعيدان سيد رزا خسرفان والشام دامن سيد رزا خسرفان والشام دامن آمد مديمن زبرا قليمن 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 بلی ساعت خوش سپاس آمد مدیمن سبرا گلیمن سبرا گلیمن بلی. سبرا دلیم گوتونو موزیک یا باور دکم گوتنو موزیک یا اول فرات به لروسیه دمینه بلی. اندر اسلام وجمان ایرسین بلی یا ویه من نوسا هنکی برهما تنری دست کده تنری ساندی رویتیا هنرا 25 ساله از خوازم هنکی تقالا وی بکش باور دکم تا برهم نوسا قبات که گله که دودریش دیده خیالی که جام براستی جا 25 ساله یعنی زیادتر از ویکارت کم لی 25 سالش برکو درخستنا آلبوم و حتی نیرو ساده حسبینم بله ده سال نوتی دا آلبوم که بناو زمان کردی زمان ما درخسته بود پیش دیویندی خباتیم کم آزاد سال نوتو سیاده آلبوم کم آزاد دا یه شمال دا مجه کرده پیش دیوی سال 10,000 دا بهش دا من 1050 دا شهر انداویجی روزوه به و پشتی روزوه بیجی دریا دیدی وسا 25 ساله خیلی وانش تابی خباتن آرشیو و خباتن سر موزیکا کردی و سر بردامک ازم شاید شایع استرانا دا بله. گلک یعنی منک جبو رپرتواری کدک دا تشتگو سر خبات دیدی خبات گلک باشه براستی جی دی وقتا
Tovan albümü di ve albümleri duyali de guhatına ki an vak hani konsept abi vak hep an guhatına ki di. Yani zede şuaz usa albüme ku beri meçe gribu nava vana da zede usa farkı naqsta navan. Belki denek amurada me guartnek çekirli formata meji formata ku dixwazim çiste pek binim. Hinekî muana berdam kir ji ber ku yani em misala nevî karî dikin em dixwazin hunera Kurd hinek pêş keve. Ne ku em tiştên ku pêk bînin û paş bevin. Sedemê ku av sal jî naber em didin ji ber ku karekî em dikin em gelek sal ser wî karî disekin bi rastî jî yani em jî wekinek dikarin mehê careke albûmekî derxin wisa derxin hemberê millet lê em dixwazin yani karê ku em bikin ciyê xwe bibîne yani. Ji ber wî jî gelek sal em ser xebitin yani salûnî vekî de piştî hetanî meha adarê ji xutan bîstê adarê me derxistin. Rastlıcı öğretiyor ve noktayı turası bir belki xebatek ger vakta go baş bu gerek mi gerek yani ser bisekin ya kafa xiyana jî kereman akşanda evvel me men leneri hinki wenin ti girtigaha Amedê mesela deriyê hadi xazım saçani bikim evet ew ya deriyê Amedê hepsa ku Nemir Şeyh Saîd û hevalê xwana tê daman di nava Sûrê de ew deriyê wê hepsê û gelek rewşenbîr û ronekbîrên Kurd di wê hepsê da raketine o dadgah li ber wî jî hatine dardekirina dadkirin ji ber wî me got em minekî wana jî bibîr bînin yani. Rast. Dixwazim saçani bikim not duyar Amedê hatî kişan. Not duyar Amedê kişan, not siyama mustaran Brükselê em hatin ziyareta wî. Arşivekî gelek baş rastî jî. Hê ciwan hê ciwanê jî li wir jî gelek. Not siyada ser rahmetî şehîd Serhat û hevalên dinê. Rastî jî. Ev tiştekî baş wênên ku arşîvê te bikaranî. Dixwazim hinekî ser navarokayê biaxivin çend strana pêk tê berhema te û gotinu müzik û her wek aranjör 12 stran têda cî digirin. Divî 12 stranê de jî hinekî wisa tevlihevî me çekire û zêde jî deniz yani ez bibêjim hevala nav bibêjin bi rastî gelek kes kedewan e. Serî de jî keda xebatkarên navên de çandırnera Dicle Fıratê ew heval gelek alîkar bûn yani hevalê hecî deniz turan mesela bi me re hem rêvebirtiya kar kir hevalên seçkîn êkul stûdyoyê dixebitin yani gelek hevalên wisa ku karê bilend turan mesela rastî jî yani tiştekî kolektîv bû hemî hevalê me divê xebat de cî girtin û xebatekî vî navê derketewle yani belkî jî sedî sed ez nabêjim tiştekî pir baş kêmasî wî jî hene lê li gor dilê min baş e yani. Nemecî gudake rastî jî baş e belkî tiştekî kolektiv yani ew tê xuyakirin di nav de rastî. Stranên mesela ji şêst heb stranî ji şêst stranî em hatine 12 stran yani tiştek wisa me wisa lêkolînekî dirêj kiril ser. Belgor çi lêkolîn kirin navan yani navaroka stranên ku em dikaribin hem millet godar bike hem naverika xwe Kurdî hem stranên kurdewar bin em dikaribin bûî newayê pêk bînin yani me wisa sersekin. Em dîsa ser biaxivin dixwazim dîsa em ji te stranekê guhdar bikin ji berhema te strana duyemîn wê şevê. Wê şevê ez bibêjim ev stran jî strana hevalê me bilend turan e gotin muzîkiyê wî ye biçekî hinek ciyada min alîkarî kiriye ew stran jî ji bo geliye tiyarê ji bo şehîdên geliye tiyarê çêkiribû em wana dîsa bir tînim carkedin belê em guhdar bikin rûyê biaxivin. Çaralimin bombe barandım en yaşer destenim abu Çaralimin bombe barandım en yaşer destenim abu Berçekirin canu bedenamın en
دستنی ما بوم برچکرین جانو بدنامن en yaşar desteni mum ve şeme şer şer giram ve şebe hayal hayal teni mum ve şebe steni teni mum ve şebe heval heval ve şebe şer شر گیرم بود و شب خیال بر خودم بود و شب استنی تنی ما بود و شب هوال هوال Gel yet yari ber khadam bu ster ki şevin şahid bu Gel yet yari ber khadam bu ster ki şevin şahid bu Hem bizkirin aha piroz diro keter jiyan bum hem bezgirin aha piroz diro ketem jiyan bum ve şeme şer şer giram ve şeme hayal hayal tenim abu ve şeme steni tenim abu ve şebe heval heval ve şebe şer şer giram bu ve şebe hayal ber khadam bu ve şebe steni tenim abu ve şebe heval heval دما پیلم باید خل بدن آمد پیچا لگری انتیاری من بچاب انتشارونی لتاری دنیاری تن استیرک درنگی تدبو و شوی شر برام بو دینی آشرد از تنی ما بو و شوی خیال بر خدام بو من تن دل خواب آزادی دشوش و شوی و شبه شر شر گرام بود و شبه خیال خیال تن ما بود و شبه استنی تن ما بود و شبه هوال هوال و شبه شر شر گرام بود و شبه خیال بله ساعت خوش سپاس واسه سنة گلک خوش بود بله برنامج من گفتش برکز گلکی از سنة واسه تسیرک مزن لمرو دیگه برکو هاتی جیان کرن yani gelit yarı Aliye Geverivan'a çiyakek elvedere hava şehit ketim bu kimyasali بله bu bir annevan havalı bülent habata kiri bu çekiri bu mezi darbim medacı da بله خبات گلک باشه نهادی ساعت خوازم لسر خبات انتی چند هنری وقت نهاتو چه خبات هدی که خبات انتی چه قصدین وقت پروژه نه شخوا خباتمın albüm bu jber demi az barım hene ki em sekinin u nasandına ivana mezeden nekir yani jber ku yani rastici kedek 25 sala o tadi jbu derketina bernama jbu kardin em neki sekin menaber de her bijartın ketan nave piştivi
ev pêvajiyên dawî hinekî ji me dûr xiste yani ji bo nasandina wî îja ji bo me taybet ji tedê karê muzîkê jî heye lê hinek karên daha pêştir hene ji ber wê yekî ji em hinekî sekirin em pêşten ji bo nasandina albûmê xebatek bikim çend klîp hene em bikişînin belkî ji bo vana شاند بو بری جبر همی استرانک من şeyden Kurdistan mekşandı bu. Em dixwazin çend hebe dijî çêbikin yani nava vê albûmê de çend stranên kusa klîp jê vekşandine hene em ê xebatekî wisa jî berdam bikin. Xeynî wî jî ji xwe xebatê me dinê ê wek xebatkarên navên de çanda dîja Firatê xebatê rojane em lê derdikin. Perwerdeyên çand û hunerê xeynî wî jî hevalê ciwan hene xebatê wan ê albûmê mesela Heval Bilend xebata wî albûmê qore navên de çanda dîja Firatê xebatekî wê klîbê heye ê zarokan hewma hindik biqede belkî tevayî hevalê azad wan aliqedar dibin zêde ji bo wan albûmekî pêk were ê zarokan erê herê me Amedê ê çandê ku tê de ne wek zarokên kuloderê perwerde dibînin ji bo wan qeydên stûdyoyê ber qedandinê ne çend klîp wê tên kişandinê yani hevalê me dinê mesela hevalê me Axîn Biro em hevra dixebtin ew jî em vê derê rastî jî silavê xwe dişînin ew jî kete girtîgeh ew jî albûmekî çêkiribû wisa nasandina albûmê me pêkvaniya yani wisa xebatên çandê bi vî newayê pêktin zêde jî xebatê me ku em dikin niha xebatê kolektif in komên muzîkên navên de dîja Firatê hene xeynî van qoreyeka me taybet heye ku bi gelek zimana stran dibêje ew xebatê xwe domîne ew jî berpirsyariya wî hevalê bilend wana pêktirin û yek jî mala dengbêj heye wek hûn zanin dengbêj ji bo me hîmê muzîka Kurdî ne bo wan re emana hinek xebata dikin ji bo wan çekim hene yani ji bo kişandinê wan heye klîbên ku bên çêkirine ji bo mesela Xalê Seydixan Xalê Meheme Nurlihayê Erbanecikî yani li wê derê ji bo wana taybetî xebatekîn hene em şaredariya mezin bi hevra bi şirîkatî wan kara pêktin ez barim demê pêşta wê hinekî dibe ya dîmenê bigîjin destê baştir çêbe valla gerek yani xebatên sazî gelek emîn ji ber ku ciwanên ku bu çand hunerê xwe karin mijûl bikin karin wir xwe bibînin li gor berê wextan hawon derin alaqayek heye ji gel ji bo yani her ku em li Amedê ne Amedê gelek sazî hene sazî çandê hene mesela akademiyên çandê hene wek Akademiya Aram Tigran Akademiya Cigerxwînî xeynî wî jî gundên ku girêdayê şaredariya mezinin niha çar gundan li wan gunda mamosteyên Akademiya Aram Tigran wek perwerde li wê derê karê çand û hunerê pêktin wek berê em bibêjin tenê dîja Firat enîne hinekî daha dor fireyê bûye hinekî daha firetir bi zêde li ser zaroka disekirin û perwerda zaroka didin li Akademiya Arama Tigran jî Cigerxwênî jî hevalê ciwan hene di hemî beşê hunerê de jî perwerde dibînin ez barim pêşa rojê de ew ê çand û hunera Kurd werek astekî xurttir û baştir ev bi rastî jî gelekî dîsam dixwazin işte stranekê guhdar bikin strana heval berîtan dûra em berdewam bikin em bêjin ev strana heval berîtan jî ya hevalê me ergîn bû em ji vê derê silavê xwe jî rê dişînin em ji bo bîrana hemû şeydan belê Emli tedgerin
شادلی روی شعبال بریتان سوزو پیمان شتره حبال بریتان تکوشین و خویناتم نایل نردان استورامانی تشمره بکوان که شادلی روی شعبال بریتان دلوب دلوب خوینا زلال هر کل سر آقا دلال دلوب دلوب خوینا زلال هر کل سر آقا دلال دل دعوینک به امسال ده همز کرد دلو نوال دل دعوینک به امسال ده همز کرد دلو نوال سوزو پیمان شتره حوال بریتام تکوشین و خویناتم نایل نردام استورامانی تشمره بکوان که شادلی روی شعبال بریتام سوزو پیمان شتره حوال بریتام تکوشین و خویناتم نایل نردام استورامانی تشمره بکوان که شادلی روی شعبال بریتام او قبچوکا حسنا بارم گلو سازن سری توان او قبچوکا حسنا بارم گلو سازن سری توان او رو آسیمانان هاور لورم ایو سیدر کاس لاب دشان او رو آسیمانان هاور لورم ایو سیدر کاس لاب دشان سوزو پیمان شتره حوال بریتام تکوشین و خویناتم نایل نردام استورامانی تشمره بکوان که شادلی روی شعبال بریتام سوزو پیمان شتره حوال بریتام تکوشین و خویناتم نایل نردام استورامانی تشمره بکوان که شادلی روی شعبال بریتام که شادلی روی شعبال بریتام که شادلی روی شعبال بریتام سعادت خوش سپاس راستی همون ستان جهدو خوش yani خوشتر و باطیا Teşekkür. gelek zeyde bir rastlıcı. sağ ol. Te gelek berhem çekirin farkı gelek stranji yani berhem adı kadar kont. ادخوازم یکو همون ستان تجهیز خوشتن اما وقتا گمرو تو دفکری نقول کجان ستان هری بیت تسهیل استکر جه همو بر هم عادی بیجیم yani Yani تنین bu نجبی brastici yani hemu kare ko mikriye o strane ko gotiaj bu pirozin jber Beri. ko hemiji xizmeta çanda vi gelik yani Raste. jber vi ev bu taybeti ona ama strana idi basale da avana jbum taybet mesela notu sisiya da o strana ta çekirin notu Beri. pencada yekem card met TV da hatta ve şandın megote o stran negi taybeti xoye heji mesela gelek caran kesin ku dilxwaze bin kesin ku karê rexistinê pêk din an kesin ku şervantiyê dikin
هجی اف ستران جمد خوازن یعنی گل اما براستی جی هیچ تی گودار کردن و وی دمیجی گلک هات گوتن و گلک هات گودار کردن اگر تمنش کنی ام نخواهم دخوازم ویستانه جی برکو براستی جی از بخواهی از آورد کن تماشاوان المجی دخوازن اما صاحب کرتاسید کار قطعی کش با تماشاوان ایدی بس المجی دایمش ایدی بسل دای وایزد چم شورشه هوالم تف چونم آتنی از ما مرورشه سبرام ورنای دلمش بود چی نخوشه مگری دای کامن توا همزلم وکر ایدی بسل دای وایزد چم شورشه هوالم تف چونم آتنی از ما مرورشه سبرام ورنای دلمش بود چی نخوشه مگری دای کامن توا همزلم وکر اوی نوشی ببین گلو کلیل که زوزانم اوی آزاد بفرن تیر بازل آسیمانم باران سر بس بباره سر نرگز و سر شیلانم تلیل بکشی ندای بکم نام گووندیلانم اوی نوشی ببین گلو کلیل که زوزانم اوی آزاد بفرن تیر بازل آسیمانم باران سر بس بباره سر نرگز و سر شیلانم تلیل بکشی ندای بکم نام گووندیلانم گلک کیفاش من گوتم نشکند دیسا دخوازم نها خلیبک توی نو گوته آماده کری کرا چایی کلیب منو چکریه مجی بله. باش تماشا نکریه براستجی بله، کورا کوکشان. چه لامه دمکشان ده وک بله. قصر جمیل پاشا مالا دنگ بیجا دیجا فراتی هر و دویت کری از خالد سید خان سید خان خالد سید سلام خان رزق خوش بمان سچاوا دستی را میسنش حمود دنگ بیجا راج مالا دنگ بیجا رام سلاوی خودشینش حمود دنگ بیجن کردستان بله. تایبتیش برکو کار حری پیروز وان کریه حتی نیرو جان نجه عبدال زینی که بگره حتی شاکرو حتی بله. حسین حتی عبدکریم برین هم هبرج بود همش من خالد ما سید خان گودار بله قلیبا یکی من یا فرقین کن هم جاری یکی من دوشینم به هر گهدار بکن تماشا بکن تابي قرسي كلتني بكل بتك بمالا دعوتا هو أصلي بس ولا شعر مدان برما قسم ويبرانو دنگناك وري فورو قليه مكورناك جدرد شعر خد مرم وباورناك اما شعري ليك بلا شعري درد شعري لول من بويا وای مالینا
شاي لحد كورتاي ولا باب جبرا شاركريه للجزيرة بوتاي حتى أبرا بقايا جوتاي شارم كتير دسي يقيزو خورتاي ويبرانو ودقناك مشيناك أجدد شارع خد بريم ولقيناك خي درد شارع ومحلناك لو قدنا شرع السريع ولو مجوزة عقدنا شرع السريع ولو مجوزة ولا شرع السريع دانا السريع وبقات أما الشارع وأما الشارع وأما الشارع درد الشارع والمن بويا ويدك الشارع ويا شاي لول برز نارايا شارع من ربني فتوى هي مارا مشار ونداك للنابا دارا شارع كتير دستي شام نبارا يكي بانيا مزقنا شارم اگسشنی ویبا برام بکراوی لوجنا چارا وی گندینو مانینو چما وندگناک درد شارا محلناک اما شاری لو درد شاری درد شارع خد بيجي شر روي أسكر وجيجي عسر درد شارع خدك بيجي وي مالنا الشارع السريع ويلو من مادنا عقدنا الشارع السريع ويلو من مادنا ولا يروح رشي الشارع ولا من بعدنا وأما الشارع أما الشارع وأما الشارع وأما الشارع درد الشارع والمن بويا ويدك الشارع درد الشارع بدي من هذا البلاستيجي كلي بكلك خوش وقضايا شي بوي كلك ساعتها خوش سپاس كلك بلاستيجي اول آمد المالا دنگ بيجا وكشاندي مالا دنگ بیجا بله. قصة جمیل پاشا وسا چند جدنش کلان آمده هم گریم شركة فضائي شي بوي بلاستيجي باش شي بوي نهار ديسا خوازم هنكي لسر چاند هنر يا روجانه تو 25 سال تو خباتن چاند هنری کار چاند هنری و مجلیج بروسا
Dinavan 25 saat nokta to İroji dinleri. Kardeş bu müzik ya çand hünera kurdi müzika kurdi çı astedeyi. Nerin ente duhazım çine duyarı peşniyarı ente rafne ente. Her zare em van nikaş atkin brastıcı tedi em bebejin em de astaki baştan em müzika kurdi atı astaki per baş em ne rast bejin jiber ku em heji vek hunermend kurd hemi hedi heji legari nekidane. Heneki belki bizanayı duhazın tiştek çebikin ve ne astaki heneki jib nezani heji deser müzika popüler heji müzika arabeski duhazın xobdine jindin ev hene hatta ne ku em xwe ji müzika popüler, ji müzika arabesk an müzika kurdi dur. Xwe dur nexin ew gavê pirsgirêkê me wê pêşaroj da xirabtir berdam bikin ji ber ku em hinekî yani li ser temelê müzika kurdî ne lêkolîna dikin ne jî dengbêjekî goda dikin ne karekî berê em dikin. Mesela eğer hunermendekî Kurd lêkolînekî müzikê neke, an lêkolîna dengbêjekî neke, wan godar neke, li ser wan hinek tişta fêr neke ew gavê müzika kurdî jî nikare şîrove bike û nikare serê baxve em hêjî wan pirsgirêka dijin ji ber ku herkes dixwaze müzikekî pêk bîne stranekî bêje bira dibinî wî de kîja rîtim dibe bibe bira rîtmên pop be rîtmên êdinê bin yani ne kurdî fikrandine yani yek mesela navêj ez müzikek çêbikin bingeha wî de bira erbaneka kurdî hebe defakî kurdî hebe an darbuxekî kurdî hebe tiştên wisa an amûrên rojavayî bixebitîn navêje yani rojelatî ji ber ew pirsgirêk em hêjî berdam dikin yani em zêde li ser müzika popüler serê xwe Ya değişînin pergal ya ku pergal dedi peşine. pergal ji xwe wî dixwaze tu ji rastiya xwe dûr kevî ji bo ku tu rastiya xwe nebînî tiştê ku bide ber te tu wî pêk bînî yani em jî li hember viya ya wek saziyên Kurd saziyên navendên çandê li hember vê yekê sekinekî me heye belkî müzikjenên derva nêrînekî wan ser me heye dibe vana pir hişkin vana eştera bêjim naxwazin müzika kurdî pêşkeve halbukî tiştê ku em dibêjin müzika kurdî vîna we ew ê pêş nekeve yani werin em rastiya wê çi be serê xwe pê bêşînin em hemî jî vî karî bi hevra dikarin bikin yani pirsgirêka me nekarî bi hevrakirine pirsgirêka me müzika kurdî em ê çawa derxine holê müzika hêsan ya rastî kîja be em ê dikaribin û ya ji bo vî gelî ji bo pêşarojê ji bo zarokê xwe ji bo ku em dikaribin xwe îfade bikin yani ew müzik ji me re lazim yani ne müzika arabesk ji me re çima lazim yani müzikekî rojavayî çima ji me re lazim be yani cî ku em lê hebin müzikekî me rastî hebe bingehê me rastî hebin ku em bixebitîn kar bikin yani em çima vana re xwe dûr bixin çima me bi dû hinekî din bikevin yani hinekî pirsgirêka me ew e yani Yani pirsgirêk ez bawer dikim eger çand huner bi saziyan be were kirin ev pirsgirêk çareser dibe. Yani ji ber ku saziyê de ji xwe herî yani dibe alternatîf hemberî pergalê em saziyê me ku hatine ava kirine. Yani pergal ji xwe dixwaze naverokayî vala bike pergal dixwaze tiştê ku li gor dilê xwe pêk dibe popüler be bira müzik li dûyî here yani millet bira li dû wê yekî here dixwaze wan tişta pêk bîne ev di müzikê de jî ev wisa di karê dinê de jî ev di siyasetê de jî wî karî pêk dîne yani dibe em xwe ji vê yekê dûr bixînin em rastiya me çi be em li gor rastiya xwe gavê xwe bavêjin li gor rastiya xwe jî xwe perwerde bikin û ji bo pêşeroj em dikarin ser piyê xwe bisekin. Belê bi rastî jî gotinata cî de ye. Em dîse işte stranekê gudar bikin, dur em dîse berdewam bikin. Strana nînayê. Stranekî dimilkiye em wê jî bêjin. Em gudarkin. Spas.
شرمه بار کرد کویانو نینا نینا نینای شرمه بار کرد کویانو گوری رنده نینای نینا نینا نینای نینا نینا نینای نینا نینا نینای گوری رنده نینای واسر وقتی وارانو نینا نینا نینای واسر وقتی وارانو گوری رنده نینای کم مسر نیا کمانو نینا نینا نینای کم مسر نیا کمانو گوری رنده نینای نینا نینا نینای نینا نینا نینای نینا نینا نینای گوری رنده نینای نینا نینا نینای نینا نینا نینای نینا نینا نینای گوری رنده نینای نینا نینا نینای نینا نینا نینای نینا نینا نینای گوری رنده نینای ساعتها تخش سپاس دملکی جت باش گوتی yani تزانی دملکی نه زنزان دملکی ev حواله ما اکولی کلین کربون هات نمن اکثر خونه خبرت کی مستعمل خبتی تک راستی لیده باش belki خبتی masiye evet de وقتی گوت دملکی زنیت بکارانی شکی باشه yani ev herema pirane بله حواله کلو داره آنلی پیرانو تیر کادمین او ستران لور تگوتن اوان آنی bu مجی خانده بود سنة كجالي خوش وراستيجي هدي ديمبر بداوية بنا وقتين اللي بيركو هناك وقت ما هي أم دخوازن هالي داوية لسر روكو تجولات هذه براستيجي روشك جالك يعني أورتل الولاد تمشاندن زل مزوداري جالك مازال لسر جالي كور تمشاندن هرو هر لسر شاند هنر لسر هنرمندا وقت تكودي هوالك مي هنرمن جهات جوتن آخر برو تو وقت هنرمندكي چاوا دنرخيني في استاگوم تیده و هر و هنرمند کارن چی بکن؟ دوی روشه ده. yani de bir şey de hünermend dikarın be hünere xwe be perverde hüneri alikar bibin de ciyek xweseri liyati ava kirin بله. de mecliste wan da cî bigirin piştgiriye bidin awan bûyîna wê zarokê kulûyê taxan an wan mehla dimînin ciya dimînin dikarbin bi wan re alikar bin de aliyê perwerdekirina hünerê da piştgiriye bidine meclisa û di meclisa da cî bigirin ji ber ku karê me ew e yani Bele. tiştê ku em dixwazin civakekî nû biafirînin dibe gerek em di bo civakê da ciyê xwe bigirin û alîkariya vî gelî bikin bibin dengê vî gelî bi salan e me dema me strana digote ji me digotin we çima strana dibêjin me digote em 100 sala ev zilma ku ser vî geliye em dixwazin ê ku dixwazin dengê vî gelî bibirin em dixwazin bibin dengê vî gelî بله. em vî van stranê xwe ji bo vî gelî bibêjin بله. yani taybetî jî îro jî em hatine asta ku em êndî pêş kevin divê em gerek biya divê yekê da ciyê xwe bigirin û em piştgiriyê xwe pêk bînin di meclisa da em ciyê xwe bigirin em di taxa da ciyê xwe bigirin alîkariyê bibin û em bibin di aliyê çandê da em Bele. bibin deng û rengên vê millet yani راستیجی ام جی تلیت دبن هیویام کو اوی جی. yani hani rewşek ku em te de ne rewşekî cudaya rewşekî ewrte wek vegerandinekî salê notî heye çawa vî gelî di salê notî da jî bi serkeftî hetanî îro bu wê serkeftinê jî ez bawerim pêşaro ji da em ê daha bilindtir pê vê serkeftina xwe. بله راستیجی تشکی مهم تگو yani hani tani hünermend ne tani bistanı qliba o kete goti nav meclisa da gerek cih qabı kirim karibin em vi hani vi pevajiyê serkefti derbas bikin. Taxê kulêne tenê diwan taxê kulêne diwan meclisa da cî bigirin û diwan Belê. meclisa da wek moralekî ji bo wan kesên ku dûr dixebitin ji bo wan wek moralekî ji dûr dabin bi tevlîbûna wan ew ê gelek baştir be yani. بله. Yani tujxoj welat hatin ha yani rewşa gel tujme behtir zanib rastici. Tu kare hem ki nêrînên gel yani
مره پارو بکی راستی جی گلی که بر خدا نک مزن هیو که ته گوتی امجی تماشا دکن لی تو هی بهتر زانه جی یعنی کارش بو Yani te çi ku tiştê ku salana tê xwestin millet wî dixwaze. Tî sa jî ji bo parastina ziman, ji bo xwedî derketina çandê millet vana her tim dibêje. بله Ji ber ku dikaribe xwe îfade bike, di dibistana de dikaribe bi zimanê xwe perwerde bibîne, dikaribe xwe bi rêve ve daxwaziya millet hemî ew e. Ji ber wê yekî ji îro ev çalakî pêk tên. Yani ji bo Bele. xwesteriya xwe millet çi icab bike wî pêk tîne û dixwaze jî evana demek nêzda bên qebûlkirin û sîstema Tirk, pergala Tirk û îro li Kurdistanê van şerên ku dixwaze vî şerê qirêj pêk bîne li hember vî şerê jî seknekî mezin nîşan didin ji ber gundî ne milletê Kurd ne kuştinê dixwaze ne jî karekî dinê dixwaze. Milletê Kurd dixwaze azadiya xwe bi xwe pêk bîne. بله û yani daxwazî hemî milletê ji ve kesên ku em wara xeber din an nav civakê de jî evana pêk tîne. بله فرخیم راستی جی دم همه پر زو هرکی دیم هاتن داویه برنامه خواه از قازم پیامتی داوی بگنده اج خاطره بخوازم لی امیستران تبر داوی بکن برنامه هر پیامتی داوی گوتنی تی داوی هم بگیرن اگر جبو تماشوان مجبو کارشی Cardin em silav rezi xwe pêşkêşî hemî temaşevanê we dikin, Belê. müzikê dikin, müzik tevî dikin, êkul me godar dikin, êkul derveyê welat an êkul welat ji hemiya re êkul di nav ana belkî nav çalakiya dabin jî em ji wan re ji vê derê silavê xwe germ dişînin. Em serkeftinê ji hemî gelê Kurdistanê re dixwazin em dibêjin înşallah demê pêş da rojava an her çêperçê Kurdistanê jî azad û serbixwe pêk werin û bijîn. بدم جی گلیک سپاس کنج با تلویزیوناته خبرات ده گلیک سپاس ام جی سرکفتن دخوازن همو حواله ما سازیانی ولات گلی خو مسلاف دکم راستیجی بله تماشاوان هجا ام دی ساعتن راستیجی داویه برنامه خو وک فرقین جی گوتجاره که نه همو گلی خو کدنام بر خدان ده کو البر ظلم زورداریا دولت یکونها البر خود دمسلا ورز خوش بوان پیشکش دکن ام بیجن حتی هفته که دل خو باش بنرن دم باش بله اون فرقین سرانا دیاربکر به هوره Diyarbakır takdir. شام و حلب نفتته دیاربکر تختته خبابشم وقتته تجمر پیروزتری شام و حلب نفتته دیاربکر تختته خبابشم وقتته تجمر پیروزتری حسنة وجمالي قلق رد وشفالي لندر شوخ الخالي برخشكي وتقولي بحسنة وجمالي قلق رد وشفالي لندر شوخ الخالي برخشكي وتقولي شام وحلب نفتته دياربكر تختته خبابش بختته تجمر بيروستري شام وحلب نفتته دياربكر تختته خبابش بختته تجمر بيروستري نگارم بشم بکم بس آجانی دل کردم بشنوه حرمت آبی دلی از نگارم بشم بکم بس آجانی دل کردم بشنوه حرمت آبی دلی شام و حلب نفتته دیاربکر تختته خبابشم وقتته تجمر پیروزتری شام و حلب نفتته دیاربکر تختته خبابشم وقتته تجمر پیروزتری اگر خود لوانی
شباني أي وقت ما أبدلي أجر خد الهباني تبدلي من لساني دعاء بكم شباني أي وقت ما أبدلي شام وحلب نفتته ديانك تفتته خبابش مبختته تجمر في رستري شام وحلب نفتته ديانك تفتته خبابش مبختته تجمر في رستري شام وحلب نفتته